እንዲህ ያደረገው እግዚአብሔር ሕዝብ ነፃ እንዲወጣ ሕዝብ እፎ እንዲህ ሕዝብ በሰላም እንዲኖር ሕዝብ ነፃነቱን እንዲያገኝ እግዚአብሔር ምን ያደረገ? ገዳዩን ገደለው። እንዲህ ይሆናል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር ገዳዩን ይገለዋል። ስማ፣ እግዚአብሔር ገዳዩን ይገለዋል። በሰው ውስጥ ሆኖ የሚሰራ ዘንዶን፣ በሰው ውስጥ ሆኖ የሚሰራ እባቡን እግዚአብሔር ይወገዋል። ስማኝ፣ አሁን ትንቢት እየተናገርኩ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በሰው ውስጥ ሆኖ የሚሰራው አጣርታችሁ ስሙ። በሰው ውስጥ ሆኖ የሚሰራ ዘንዶን እባቡን እግዚአብሔር ይወገዋል። ይወገዋል። በሰው ውስጥ ገብቶ የሚሰራ በሰው ውስጥ ተቀምጠው የሰውን ደም የሚበላ የሰውን ደም የሚጠጣ በሰው ውስጥ የተቀመጠ ያ ገዳዩ ያ መንፈሱን እግዚአብሔር ይቀጣዋል። ብቻ እናንተ ወደ እግዚአብሔር ተመለሱ። እግዚአብሔር እንዲህ እንዲያደርግ ከበለ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር ስልጣንን ይሰጣል፣ ከስልጣን ላይም እግዚአብሔር ያወርዳል። ይህንን ወቅ አገርን እየገዛችሁ ያላችሁ ሰዎች ይህንን ወቁ። ስልጣን እንደሰጣችሁ እግዚአብሔር ከስልጣን ላይ ማንሳትም ይችላል። እግዚአብሔርን ፍሩ፣ ለእግዚአብሔር ኑሩ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ዋቀዮን ሶዳዳ ዋቃፍ ጅራዳ በቃ እግዚአብሔር ትልቅ ነው። 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 ሰይጣን ስማ፣ እግዚአብሔር ትልቅ ነው። ሕዝቦች ስማ፣ እግዚአብሔር ትልቅ ነው። ትልቅ ነው እግዚአብሔር። አንተ ስማ፣ እግዚአብሔር ትልቅ ነው። ድንቅ ያደርጋል እግዚአብሔር። ተራራን ይገለብጣል እግዚአብሔር። የቆመውን እግዚአብሔር በፊትን በብለፊት ቆመው የሚገዳደርን ያንን ጎልያድ እኮ እግዚአብሔር በትንሹ ዳዊት እኮ እግዚአብሔር ገለበጠው። ይችላል እግዚአብሔር ይችላል። እኔ ከማንም ጋር ቅሬታ የለብኝ፣ ግን እውነቱን እናገራለሁ። ማንንም አልጠላም። ምጠላ ሰው የለኝም፣ ምጠላ ፓርቲም የለኝም። ስራቸው ነው፣ በቃ እንደ ስራቸው ነው የሚያስቡን። በቃ የትኛው ፓርቲ እንደ ስራ በቃ ስራ አለ። ስራው ነው ገቡ ይስሩ ነው። እግዚአብሔር ስልጣን ከሰጣቸው መገዛት፣ እግዚአብሔር ከከለከላቸው ምን ማድረግ አልችልም። ሶስት ዳብገረን ጉዳይ ወር ሰይጣን እኮ መጣ። ሰይጣን ለዲሳ ፉርማን ሳዋቀዮ አንተፍ ኢሳ ቻይናን ፊደ ካንካሱ ደንደው ኢሳ አሜሪካን ፊደ ካንካሱ ደንደው ኢሳ ሞዩ ማነው ሰይጣን ፊደስ ካንካሱ ደንደው ሁንደረት ያቦከን ቀቦ በቀቤሰ ከንተ አንጎን ሁንዱም ቶርከሳ ከሰ ከንጅሩ ሁንዱማ ስሬሱ ቀደንደው ሁንዱማ ቶልቹ ቀደንደው የኙ ረጀናን ዋቀዮዳ ገራ ዋቀዮት ዴቢያ namni hundinu gara waaqayyootti yoo deebi'e furmaanni dhufa. Har'allee waa'ee biyya keenyaadhaaf ergaan isinii qabu qaba. Hundi keessan komii dhiisaa dhaabbilee biyya bulchaa jiran hin komatina. Dhaabbilee morkattootaa hin komatina. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadhaatu hin komatina. Hunda isaaniiyyuu dhiisaa. Seexanallee hin komatina. Dhiisaa gara waaqayyootti deebi'a. waaqayyo gaafa ka'e seexanallee namallee saat godha. Baqa saat godha waaqayyo. Furmaanni isaa waaqayyoodha baqa. Saat godha. Yoo barbaade teessoo sii kenna, yoo barbaade irraa gassi buusa. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadhaatu. Ameen ameen ameen. Yoo barbaade waaqayyo teessoo sii kenna, yoo barbaade gassi buusa. Teessoo irra baatee jirtu irraa gassi darbata yoo barbaade. والكاتب كثير تراجع سبوسا يوبر باري واقعي أنكون دم تور كواقعي كيسا جرا كايو بوليساكو كاي سانا مواقعي تمن تجرتو كاي سانا مواقعي واقعي أجيسا
ኢየሱስ ክርስቶስዳፍ ገለኒ ጉዳናተው አሜን አሜን ኢሳ አጄሱ ዋቀዮ ይነጄሳ ኢየሱስ ክርስቶስዳፍ ገለኒ ጉዳናተው አሜን አሜን ሃሌሉያ ዋቀዮ አጄሳ ይነጄሳ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስዳፍ ገለኒ ጉዳናተው መጻፈ ቁልቁሉ ኬኛ ሆጂ ረገሞታ ቦቆና ኩዳላማ ባሳ ኢየሱስ ክርስቶስዳፍ ገለኒ ጉዳን ሀተው አሜን አሜን ኢንከደና ዋይ ብየ ኬኛፍ ኢንከደና ኢየሱስ ክርስቶስዳፍ ገለኒ ጉዳን ሀተው አሜን አሜን ሃሌሉያ ዋይ ብየ ኬኛፍ ዋቀዮን ኢንከደና ዋቀዮ ዋንጉር ጉዳ ሆጀቹ ኤገላ ኢየሱስ ክርስቶስዳፍ ገለኒ ጉዳን ሀተው አሜን አሜን ኤጋ ከናንዱራ የሮ ባይኤ ዋይ ብየ ኬኛፍ ከደቻ ቱሬ ራ ከደኔስ ዝራ ወልዳ ጆሌ ከኩ keessat akkasumas walda keenya walda lafarra keessatti akkasuma walda guutuu wangeelaa keessatti waa'ee biyyaaf kadhachaa jira Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaanatu waaqayyo furmaata gurguddaa biyyaaf infida jennee amanna Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u ajjeesaa waaqayyotu ajjeesa ኢየሱስ ክርስቶስዳፍ ገለኒ ጉዳናቱ አሜን 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 ሃሌሉያ ኤጋ ኩቲቻ keessatti akkas jedha kudhala malakkosa tokko bara sana Heroodiyoos mootichi namoota bu'aa waldaa kiristaanaa turan tokko miidhuudhaaf ciiqilee irra dhaabe ኢየሱስ ክርስቶስዳaf galanni guddaanaatu kutaa kana keessatti kan arginu nama maqaan isaa Heroodiyoos jedhamu namoota bu'aa waldaa kiristaanaa ta'an namoota waldaan kiristaanaa akka ijaatti ilaaltu namoota waldaan kiristaanaa ijarra kaayattu namoota waldaan kiristaanaa sirritti ilaaltu balleessuudhaaf ciiqilee irra dhaabateedha ajjeesuudhaaf qaluudhaaf namoota bu'aa waldaa kiristaanaa ta'an namoota qabeenya waldaa kiristaanaa ta'an namoota waldaan kiristaanaa akka ijaatti ilaaltu namni kun balleessuudhaaf ciiqilee isaa irra kadikaate waldaa kiristaanaa duwwaa hambisuudhaaf waldaa kiristaanaa nama malee hambisuudhaaf waldaa kiristaanaa duwwaa gochuudhaaf namni kun ciiqilee isaa irra kadikaate ኢየሱስ ክርስቶስዳፍ ገለኒ ጉዳናቱ ከናፍ namni kun namoota bu'aa waldaa kiristaanaa ta'e qaluudhaan nama ciiqilee cimaa irra gadi kaate ture Heroodiyoos kan jedhamu kun namoota bu'aa waldaa kiristaanaa bichaa miti Siidoonii fi Xiiroosin warra jedhaman baay'ee isaan miidhe baay'ee gadi isaan qabe baay'ee isaan cunqurse ኢየሱስ ክርስቶስዳፍ ገለኒ ጉዳናቱ namni kun baay'ee cunqurse ሃሌሉያ ያዕቆብ isaa obboleessaa Yohaannisiin billaadhaan mormarraa kuchisiseera namni kun Yaaqoob obboleessa Yohaannis billaadhaan mormarraa kuchisiseera eenyu Heroodiyoos Yaaqoobiin mormarraa kuchisise billaadhaan mormarraa kuchisise nama ajjeesa Heroodiyoos ajjeesaadha lubbuun namaa isatti homaayyuu miti lubbuu namaaf bakka hin qabu lubbuu namaaf iddoo hin qabu Heroodiyoos ኢየሱስ ክርስቶስዳፍ ገለኒ ጉዳናቱ maaliidhaaf laata namichi kun ajjeesuu irratti hojii isaa kan godhate maaliidhaaf laata namni kun maal ta'eeti እሺ itti dabalee akkas jedha kun warra Yihuudoota akka garaa ciibse yommuu argee itti dabalee Phexrosin immoo hin qabsiise
Phexrosinis maal gochuudhaaf ajjeesuudhaaf hin qabsiisee Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha ta'u. Ciiqileesaa namoota bu'aa waldaa kiristaanaa ta'an, namoota faayidaa waldaa kiristaanaa ta'an, namoota waldaan kiristaanaa akka ijaatti ilaaltu ciiqileesaa irra kaate Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha ta'u. Yeroo inni Yaaqoobiin ajjeese Yihuudoonni baay'ee gammadan. Waaqayyo sagalee isaa keessatti andoo namaatti hin gammadu jedha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha ta'u. Waaqayyo maal jedha? Andoo namaatti hin gammadu jedha Waaqayyo. Warri Yihuudootaa kuni garuu gaafa inni Yaaqoobiin ajjeesisu, Yaaqoobiin billaadhaan mormarraa mursiisu, warri Yihuudootaa baay'ee gammadan. Kun isaan gammachiise, kun garaa isaan ciibse, duuti namaa isaanitti tole, namni duun isaan gammachiise. Har'allee meeqatu jira yommuu namni duu kan gammadu, gosaan qoodee kan gammadu, naannoon qoodee kan gammadu, sabaan qoodee kan gammadu meeqatu jira. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha ta'u. Meeqatu jira. Du'a namaatti hin gammadu jedha Waaqayyo. Du'a namaatti kan gammadan meeqatu jira har'a. Waldaa kiristaanaa keessa jiru warri du'a namaatti gammadan. Biyya keenya keessa jiru warri du'a namaatti gammadan. Addunyaa mararra guutanii jiru warri du'a namaatti gammadan. Boleessa koo obboleettii ko du'a namaatti hin gammadin. Waaqayyoon du'a namaatti hin gammadu jedha. Kan Waaqayyoo yoo taate dhugumatti kan Waaqayyoo yoo taate dhuguma Waaqayyoon kan beektu yoo taate du'a namaatti hin gammadin. Duuti namaa si cabsuu qaba. Duuti namaa sitti dhagahamuu qaba. Atis nama waan taateef gaaf tokko hin duuta. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha ta'u. Baay'ee kan na dinqe keessaa namni kun namoota bu'aa waldaa kiristaanaa tanirraa harka isaanii irra kaatee gaafa inni Yaaqoobiin ajjeese Yihuudoonni baay'ee gammadan. Yihuudoonni kanatti gammaduu gaafa argummoo yaa Phexrosiin itti dabalee qabsiise. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha ta'u. Maal godhe? Phexrosiin itti dabalee qabsiise. Akkasuma sagalee Waaqayyoodha. Hisqeel 18:23 irratti akkasuma namni jallaan karaa isaa irraa deebi'ee akka jiraatu malee ani dhuguma du'a isa hin gammadaare jedhe Waaqayyo. Waaqayyo du'a namaatti hin gammadu. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha ta'u. Du'a namaatti hin gammadu Waaqayyo. Eenyurraa bartee ati kan du'a namaatti gammadu? Eessaa dhuftee ati kan du'a namaatti gammadu? Sanyiin qooddee kan gammadu, naannoodhaan qooddee kan gammadu, biyyeetu biyyee balfaa. Atoo biyyeedhaa biyyee akka kee balfita. Atoo namaa nama akka kee balfita. Atoo namaa nama akka keetti gammadda. Maaf garaa si nyaanne? Maaf hin iyyine dura Waaqayyootti? Maaf hin gaafanne Waaqayyoon? Balleessaa eenyutiif rakkinni kun nurra ga'e? Balleessaa eenyutiif miidhamni kun nurra ga'e? Yakkaa eenyutiif miidhamni kun nurra ga'e? Maaliif kun nurratti ta'e jettanii maaf hin gaafanne? Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha ta'u. Maaf hin gaafanne? Maaf hin gaafanne? Maaf jallista obboleessa koo? Maaf sin jette obboleettii koo? Maaf kaateen iyyine? Maaf kaateen boonye? Maaf dura Waaqayyootti hin kufne? Furmaanni isaa maali jettee maaf Waaqayyoon hin gaafanne? Yaada mo'ataa qabattee maaf hin dhiyaanne? Maaf hin dhiyaanne? Yaada mo'ataa qabattee maaf hin mul'anne?
ኢየሱስ ክርስቶስ ናፍ ገለኒ ጉዳናቱ ያዳ ጫልማ ቀበቴ ማፊ ሙለነ ያዳ አራራ ቀበቴ ማፊ ሙለነ የሙ ነምኒ ወለቲሙ የሙ ነምኒ ወለሉ ዱባ ጎርቴ ከን ትጀበስቱ ዱባ ጎርቴ ከን ዱቺስቱ ዱባ ጎርቴ ከን ማርሽት ምጭርቱ ዱባ ጎርቴ አከሳ ወለለን ከን ታዝስቱ አከሳ ወልቲ ወን ከን ታዝስቱ አከሳ ወለጀሰን ከን ታዝስቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ናፍ ገለኒ ጉዳናቱ ማፊያ ዳራራ ቀበቴ ሙለነ ማፊያ ደሞታ አረን ይርቀም እሺ እትደበለ ማልጎሪ ጴጥሮስን እሞይ ቀብሲሲ ኢየሱስ ክርስቶስ ናፍ ገለኒ ጉዳናቱ ጴጥሮስን እሞይ ቀብሲሲ ሄሮዲዮስ ጴጥሮስን እሞይ ቀብሲሲ የሮድሳ የሮ አያና ማጥኖ ኢትያያኔ ፈተንቱሬ ሄሮዲዮስ yommuu ጴጥሮስን qabsiisee mana hidhaatti galchisiise darabee isaan akka isa eeganiif loltoota kutata afuriitti hiramanii tokkoon isaanii afur qabanitti kenne kana jechuun loltoota 16 nama tokko eegaa jiru jechuudha loltoota 16 ጴጥሮስን eegaa jiru ኢየሱስ ክርስቶስ ናፍ ገለኒ ጉዳናቱ nama kana loltoota 16 itti bute loltoota 16 akka isa eegan taasise itti ramade loltoota 16 kan eegamu Phexros eenyudha maal farkaa qaba Phexros maal namni kun maal farkaa qaba billaan baatu namni kun meeshaa waraanaan baatu namni kun loltoota 16 nama tokkoof ramade dala ኢየሱስ ክርስቶስ ናፍ ገለኒ ጉዳናቱ የሮሰና የሮ ጴጥሮስ መናይዳ ከሰት የገማ ቱረት ወልዳኒ ክርስቲያና ሞቶ ገርገሪን ኩቲን ዋቀዮን እንከለቲ ቶርቴ ኢየሱስ ክርስቶስ ናፍ ገለኒ ጉዳናቱ የሮት ጴጥሮስ መናይዳቲ ገልፈሜ ደራ ጉዳ ከሰ የሮ ጅሩት ወልዳን ክርስቲያናሞ እንከረቲ ቱሬዳ ወልዳን ክርስቲያና ጭምስቴ ዋቀዮን ከነቹ የገል ማለም ያዕቆብ አጀፈሜራ ጴጥሮስ ትደበለመ ከነጀፈምነ ጴጥሮስን ኦልቹዳፍ ወልዳን ክርስቲያና ከነቹ የገል ኢየሱስ ክርስቶስ ናፍ ገለኒ ጉዳናቱ ዳምሰ ጉዳን ሲቀበ ወልዳ ክርስቲያና ደገይ ወልዳን ክርስቲያና ቶኮ አና ወልዳን ክርስቲያና ቶኮ ሲ ወልዳን ክርስቲያና ወልት ቀበምንስ ወልዳ ክርስቲያናቲ ነሚ ቶኮ መታሳቲ ወልዳ ክርስቲያናት ወልዳነ ነሚ ቶኮ መታሳት መነዋ ቀዮት ነሚ ቶኮ መታሳት ዳጋ ሰምኒ ዋቀዮ ዳጋ ወሪ መነዋ ቀዮ ዳታተን ካፉራ ዋቀዮት ኩፋ ካፉ ለዋቃ በርባዳ ካ ኢየሱስ ክርስቶስ ናፍ ገለኒ ጉዳናቱ ሰበብ ረክ ነብየ ከኛ ረታ አይጅሩፍ ሰበብ ልብ ነብየ ከኛ ረታ አይጅሩፍ ፉርማን ኒሳ ኤከሌስሚት ኢየሱስ ክርስቶስ ናፍ ገለኒ ጉዳናቱ ፉርማን ኒሳ ዋቀዮ ብረጅራ ኢየሱስ ክርስቶስ ናፍ ገለኒ ጉዳናቱ ሞርከቹ ዲሳ isa kanitti quba qabdani kanatti quba qabu dhiisa waliin qaruu dhiisa lakki dhaabbilee morkattootatu kana godha lakki dhaabama biyya bulchaa jirutu kana godha lakki immoo dhaaba biraatu kana godha lakki immoo ameerikaatu kana godha dhiisi kana oduu kee dhiisi yaada mo'ataa qabadduutii bayi yaanni mo'ataan maalidha hundumaa gab gochuu kan danda'u teessoo isaarraa gaafa ka'e hundumaa cal kan godhu hundumaa lafatti kan ishii dabalu waaqayyo teessoo isaarra jira yesuusinaaf galanni guddaan haa ta'u yaada mo'ataa qabadduutii bayi ናይ ትግራይ ተውኖሉ አይ ወለጋ ተውኖሉ አይ አማራ ተውኖሉ አይ ደቡብን ተውኖሉ ሂንጀዲኒ አትበል እንደዚህ
አትበል አትበል እንደዚህ አትበሉት እንደዚህም አትናገሩት ቤተ ክርስቲያን እንደዚህ አትናገርም አማኞች እንደዚህ አይናገሩም በክርስቶስ የሆኑ ሰዎች እንደዚህ አይናገሩም አትበል እንደዚህ አትናገር እንደዚህ የለም እንደዚህ አትናገር ለሁሉ መፍትሄ ያለው እግዚአብሔር ብቻ ነው ለሁሉ መፍትሄ ያለው እግዚአብሔር ብቻ ነው ልንገርህ ያደመዋታ ቀባል ኢየሱስ ክርስቶስን አብገለን ጉዳናቱ በረኮሮናን ጊዜ ዱፌቶ ብይራ ፈማቱሬ ከሰት ነምኒ ወልዳ በቀተ ሰነ ከሰት ያደመዋታ የረ ሲምበርሲ ሴንቱሬ ኮሮና ይረቲ ያደመዋታ የረ ጋበን በርሲስ ዩቱብን አካውንቲ ኮይን ጩፌ ሃተው መለሲተኒ ማዳጋይ ኢየሱስ ክርስቶስን አብገለን ጉዳናቱ ያኒ ሞታን ብየ ኮ ኢትዮጵያ ዳፍቃቡ ያኒ ሞታን ብየ ኮ ኦሮሚያ ዳፍቃቡ ያኒ ሞታን ሰባብ ሰብለምኒ ብየ ከየ ከሰጅራኒ ብቃቡ እከለት ቁባይ ቀቢል ዮካን አሜሪካ ትቁባይ ቀቢል ዮካ ወረብየ ከሳ አይ ትግራይ አይ ኦሮሚያ ዳ ማሎዳ አማራዳ ሂጀሪኒ ጋበቴሶ ሳራ ከየዋቀዮ እንዱማ ፋንቀበቺሳ ጋበቴ ሶራ ከዋቀዮ ኦሮሚያ ዳቲ አማራ ዳቲ ጉራጌ ዳቲ ትግሬ ዳቲ ማሎ ዳቲ ሂንጀዱ ዋቀዮ ሁንዱማ ሲያፋን ቀበስቺሳ ዋቀዮ ተሶራ ከከውፍ ዋዬ ብየ ኬኛፍ ዋቀዮ ተሶራ ከከውፍ ዋቀዮ አከፈልሙፍ ዋቀዮ አከዱበቱፍ ዋቀዮ አከወጀቱፍ ፖለሳ ኮፖለቲኮ ካይ 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 ከለዱ ዋቀዮን ጴጥሮስ መናይዳቲ ጋፈ ገልፈሙ ወልጃን ክርስቲያና ገረከረናቲ ሴንቴ ኢየሱስ ክርስቶስን አፍገለን ጉዳናቱ የጋሲተኒ ማረገይ ዳጋዱ ካውሚቲ ከፉርማንሳ የጋሲተኒ ማረገይ የከለት ቁበቀቡሚቲ ናኖ ተቆጥ ቁበቀቡሚቲ ሰባ ተቆጥ ቁበቀቡሚቲ ፉርማ ተሳስት ማረገይ ዋቀዮ ራይ ነገሲት ያሳጅራ ረገይ አገይ ፉርማንሳ fuula waaqayyootti kufuudha balleessaa keenya faraara gaafachuudha yakka keenya irraa deebi'uudha karaa keenya sirreeffachuudha deemsa keenya tolfachuudha gaafa sana waaqayyoo teessoo isaarraa gaafa kee hundumaa tsaat godha kan ol kee hundumaa gad deebisuutti beeka waaqayyoo kan of tuulu hundumaa harka duwwaa hambisuutti beeka waaqayyoo kan ol jedhe hundumaa gad deebisuutti beeka waaqayyoo itti beeka waaqayyoo itti beeka waaqayyoo kanaaf furmaannisa yaanni mo'ataan maalidha woonaan jettan gara waaqayyootti iyyuudha yeroo koronaa biyya keenyatti dhufee biyyatti raasaa ture yaada mo'ataanani jedhe ay chaayinaatu fideedha inni kun chaayinaatu nutti fideedha inni kun ay chaayinaa miti jedha dheekkamsa waaqayyoo jedha inni biraa ay dheekkamsa waaqayyoos miti chaayinaas miti አሜሪካቱ ከነጎሬ አይ እነ ብራሞዩ ላኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳፈገለን ጉዳና ላኪ ሰይጣናቱ ከነጎሬ ከንጀሩሞ ከምራካ እኒ ሰይጣና የዱ ሰይጣና ይፈታ እኒ ቻይና የዱ ቻይና ቆመታ እኒ አሜሪካ የዱ አሜሪካ ቆመታ እኒ ዋቀዮ የዱ ዋቀዮ ነረጋፈታ ያኒ ብትናየራ ያደ ብትና ከሰጥ ሞዩ ሞይቺ ነርገም ሞይቺ ከነርገሙ ዋቀዮ ከዘለ ነምኒ ለማ ያደ ተቆረጥ ወሊ ገለኒ yomu isaan kanatan ani waaqarraa isaan nannagaade yaada tokko irratti walii galuu barbaachisaadha. Eeshi biyya yeroo sana keessatti furmaanni eenyudha jennee gaafa kaanu hundumaa dhiisaa chaayinaa warri qabattan chaayinaa dhiisaa isiniin jedhe warra Ameerikaa qabachaa jirtan Ameerikaa dhiisaa warri nama qabachaa jirtan nama dhiisaa Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanii guddaa warri seexana qabattan seexanallee dhiisaa furmaanni isaa waaqayyo waan ta'eef isa chaayinaan fide kan kaasuu danda'u isa Ameerikaan fide kan kaasuu danda'u isa mooyyuu maannoo seexanni fides kan kaasuu danda'u hundarratti aboo kan qabu qabeessa kan ta'e aangoon hundumtuu harka isaa keessa kan jiru hundumaa sirreessuu kan danda'u hundumaa tolchuu kan danda'u eenyudha jennaan waaqayyoodha. Gara waaqayyootti deebi'a. Namni hundinuu gara waaqayyootti yoo deebi'e furmaanni dhufa. Har'allee waa'ee biyya keenyaadhaaf ergaan ani isinii qabu qaba.
hundi keessan komii dhiisaa dhaabbilee biyya bulchaa jiran hin komatinaa dhaabbilee morkattootaa hin komatinaa Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadhaatu hin komatinaa hunda isaaniiyyuu dhiisaa seexanallee hin komatinaa dhiisaa gara Waaqayyootti deebi'aa Waaqayyo gaafa ka'e seexanallee namallee saat godha baqa saat godha Waaqayyo furmaan isaa Waaqayyoodha baqa saat godha yoo barbaade teessoo sii kenna yoo barbaade irraa gad si buusa Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadhaatu ameen 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 yoo barbaade Waaqayyo teessoo sii kenna yoo barbaade gad si buusa teessoo irra baatee jirtu irraa gad si darbata yoo barbaade ol kaatee bakka jirtu irraa gad si buusa yoo barbaade Waaqayyo aangoon hundumtuu harka Waaqayyoo keessa jira kaayoo obboleessa koo kaayya isaa nama Waaqayyootti amantee jirtu kaayyi isaa nama Waaqayyoon beektu kaayyi Waaqayyoon duratti kufi kaayyi Waaqayyoon kadhadhu ተነስ ወንድሜ ተነስ ይቴ ተነስ እግዚአብሔርን ለምኑ ወደ እግዚአብሔር ጩ እግዚአብሔር መፍትሄ አለው ስለ ሀገራችን እግዚአብሔር መፍትሄ አለው ስለ ምድራችን እግዚአብሔር መፍትሄ አለው ሁሉን የሚችል በሁሉ ላይ ስልጣን ያለ ሁሉን የሚያደርግ ሁሉን የሚሰራ እግዚአብሔር ብቻ ነው ይሄንን ችግር እከሌና መጣብኝ እከሌና እንዲያደረገ ትግራይ ነው አማራ ነው ጉራጌ ነው ምናምን አትበል ወደ እግዚአብሔር ተመለስ እግዚአብሔር ሲነሳ ማንንም ብሔር አይፈራም እግዚአብሔር ሲነሳ ማንንም ህዝብ አይፈራም እግዚአብሔር ሲነሳ ማንንም አይፈራም እግዚአብሔር ሁሉን ጸጥ ያደርገዋል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ሁሉንም ጸጥ ያደርገዋል እግዚአብሔር ሲነሳ አታሳውሱ በደርግ ጊዜ ወንጌል እንዳይሰበክ ያደረገ ያ መንግስት እግዚአብሔር ተነሳና ጸጥ ያደረገው እግዚአብሔር ተነሳና ከመንግስቱ ላይ ያነሳ እግዚአብሔር ተነሳና ድንቅና ታምራትን አደረገ ቤተክርስቲያን በምድር ሁሉ ላይ ተሰራች ሰፋች ወንጌል ተሰበከ ያለ ምንም እክል ክብር ለኢየሱስ ይሁን እግዚአብሔር ስልጣንን ይሰጣል ከስልጣን ላይ እግዚአብሔር ያወርዳል እነን ወቅ አገርን እየገዛችሁ አላችሁ ሰዎች እነን ወቁ ስልጣን እንደሰጣችሁ እግዚአብሔር ከስልጣን ላይ ማንሳትም ይችላል እግዚአብሔርን ፍሩ ለእግዚአብሔር ኑሩ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ዋቀዮ ሶዳዳ ዋቃፍ ጅራዳ በቃ እግዚአብሔር ትልቅ ነው እግዚአብሔር ትልቅ ነው ሰይጣን ስማ እግዚአብሔር ትልቅ ነው ህዝቦይ ስማ እግዚአብሔር ትልቅ ነው እግዚአብሔር አንተ ስማ እግዚአብሔር ትልቅ ነው ድንቅ ያደርጋል እግዚአብሔር ተራራን ይገለብጣል እግዚአብሔር የቆመውን እግዚአብሔር ፈቢድል በብለፊት ይቆመው የሚገዳደርን ያንን ጎልያድ እኮ እግዚአብሔር በትንሹ ዳዊት እኮ እግዚአብሔር ገለበጠው ይችላል እግዚአብሔር ይችላል እኔ ከማንም ጋር ቅሬታ የለብኝ ግን እውነቱን እናገራለሁ ማንንም አልጠላም ምጠላ ሰው የለኝም ምጠላ ፓርቲም የለኝም ስራቸው ነው በቃ እንደ ስራቸው ነው የሚያስቡት በቃ የትኛው ፓርቲ እንደ ስራ በቃ ስራ አለ ስራው ነው ገቡ ይስሩ ነው እግዚአብሔር ስልጣን ከሰጣቸው መገዛት እግዚአብሔር ከከለከላቸው ምንም ማድረግ አልችልም እግዚአብሔር ስልጣን ይሰጣል ከስልጣን ላይም ደግሞ ያወርዳል ይሄንን ወቅ አንጎሲ ከነዋቀዮ አንጎራይለ ገስቡሳ ስለዚህ በተሰጣችሁ ጊዜ በእውነትና እግዚአብሔርን በመፍራት እግዚአብሔርን ሕዝብ አገልግሉ የእግዚአብሔር ሕዝብ አማኝ ብቻ አይደለም የእግዚአብሔር ሕዝብ ሁሉ ነው ሰው ሁሉ የእግዚአብሔር የተፈጠረ ሁሉ የእግዚአብሔር ሁሉን የፈጠረ ሁሉን የሰራ እሱ ነው እግዚአብሔርን ፍሩ ይሰሶዳዳ
ሶዳድ ዛበን ፈርተኑር ለእግዚአብሔር ተገሰኑር ስለዚህ ሕዝብ ሆይ ተነስ ወዴት ወደ ጸሎት ያ ሰበካ ገረምት ገረ ከደና ማሊ ከደና ከሰን ከደና ከሰ ሰንዳ ያ ዋቀዮ ዝግራይ እንገለበት የወተ ሲነገው ዋቀዮ ከደና ከሲ ሲነገው ያ ዋቀዮ ወለጋ ፈይሲ ይነገው ከደና ከሲ ዋቀዮ ይነገው ከደና ከና ዋቀዮ ለሰው ሁሉ እኩል መቆም አለብን። ለሰው ሁሉ እኩል መጸለይ አለብን። ሰው ሁሉ እኩል መውደድ አለብን። የትኛንም ብሔር መውደድ አለብን። አንተም ሰው ነህ፣ አንተም ሰው ነህ፣ እሱም ሰው ነው። በምን ትለያለህ? ንገረኝ። ሰው ነው። ሰው ነው። በእግዚአብሔር አምሳያ የተፈጠረ ሰው ነው። እግዚአብሔር የፈጠራቸው ሰው ነው። ስለዚህ ተመለስ። ከዛ ይሄ ሰው ሄሮዲዮስ የሚባል ሰው ጴጥሮስን አሳሰረ። ጴጥሮስን ይኒሲስ ሰነቦደው ማልቱታይ ጴጥሮስ ኤርገማ ዋቀዮ ዱፌ ጴጥሮስን መነሂዳ ኬሳ ኢምባሲ ማላብ ወልዳን ክርስቲያና ከለቻዋን ቱርቴ ሰነቦደው ማልቱታይ ነምኒ ሄሮዲዮስ ጀዱሙ ኩኒ ለኮዘ ዲደመረቅ ጠኒ ጋፈላልተን ኩላም ዲደመረቅ ጠኒ ጋፈላልተን ዲደማ አንገ ዲደሚ ሸኒት ይደቅጠኒ ጋፈላልተን ነብቻን ኩን የቹዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳፍገለኒ ጉዳና ተው ወረጢሮሲ ፊ ሲዶኒ ወንጅኒ ናሳጎዴ ነምኒ ኢሰጀላ በውዋ ደደበኒ ማርጎደን አራራ ጋፈቹ ዱፈን ጢሮሲ ፊ ሲዶኒ ሰራራ ጋፈቹ ዱፈን ማሎሲ ያላበው እንደንደኙ በቃ አራራ ዱመኔ አራራ ኑፍጤ አራራ jedhanii araara gaafachuu dhaqan gaafa araara gaafachuu dhaqan kana ኢየሱስ ክርስቶስዳፍ ገለኒ ጉዳና ተው yommuu inni ሄሮዲዮስ yommuu dubbatu kuni dubbii namaa miti dubbii waaqayyooti jedhan namni hundi harka ጨበጨበ ጀጁ ሳኒቲ አቤት 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 የእግዚአብሔር ድምጽ ነው እንጂ የሰው ድምጽ አይደለም አሉት። ሄሮዲዮስን እንዲህ አሉት። በቃ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 12 ከ20 እስከ 25 የእግዚአብሔር ድምጽ እንጂ የሰው ድምጽ አይደለም። እሱ እግዚአብሔር ነው እንደማለት ነው። አንተ እግዚአብሔር ነህ ንገስ በላችን ላይ ኑር በላችን ላይ እንደማለታቸው ነው። የእግዚአብሔር ድምጽ ነው ብሎ አሞገሱት። ሰውየም ደስ አለውና ወሰደው። ከዛ በኋላስ ምን ሆነ? ሄሮዲዮስ የእግዚአብሔርን ክብር ከወሰደ በኋላ እግዚአብሔር መላእክቱን ላከበት። ከዛስ በትል ሞተ ይላል። በምን በትል በምን በትል በምን በትል በትል አው በትል ሞተ። ራሞድ አንዱ ሃሌሉያ ኢየሱስ ይራብገለኒ ጉዳረ በትል ሞተ ሰውዬ። እግዚአብሔር ገዳዩን ምን አደረገው? ገደለው። አጄሳ ዋቀዮ ይነጄስ ገዳዩን ገደለው። እግዚአብሔር ገዳዩን አነሳ። እግዚአብሔር ገዳዩን መታ። እግዚአብሔር እንዲህ ያደረገው እግዚአብሔር ሕዝብ ነፃ እንዲወጣ፣ ሕዝብ እፎ እንዲህ፣ ሕዝብ በሰላም እንዲኖር፣ ሕዝብ ነፃነቱን እንዲያገኝ እግዚአብሔር ምን ያደረገ? ገዳዩን ገደለው። እንዲህ ይሆናል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር ገዳዩን ይገለዋል። ስማ፣ እግዚአብሔር ገዳዩን ይገለዋል። በሰው ውስጥ ሆኖ የሚሰራ ዘንዶን፣ በሰው ውስጥ ሆኖ የሚሰራ እባቡን እግዚአብሔር ይወገዋል። ስማኝ፣ አሁን ትንቢት እየተናገርኩ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በሰው ውስጥ ሆኖ የሚሰራው አጣርታችሁ ስሙ። በሰው ውስጥ ሆኖ የሚሰራ ዘንዶን እባቡን እግዚአብሔር ይወገዋል። ይወገዋል። በሰው ውስጥ ገብቶ የሚሰራ፣ በሰው ውስጥ ተቀምጠው የሰውን ደም የሚበላ፣ የሰውን ደም የሚጠጣ፣ በሰው ውስጥ የተቀመጠ
ያ ገዳዩ ያ መንፈሱን እግዚአብሔር ይቀጣዋል። ብቻ እናንተ ወደ እግዚአብሔር ተመለሱ። እግዚአብሔር እንዲያደርግ ከፈለጋችሁ ወደ እግዚአብሔር ተመለሱ። እግዚአብሔር ምን ያደርጋል? ገዳዩን ይገላል። እዚህ ክፍል ውስጥ ቤተክርስቲያን ወደ ጸሎት ገባች። ቤተክርስቲያን ስልጣን አላት። ቤተክርስቲያን ይነቀል ያለችው ይነቀላል። ቤተክርስቲያን ይተከል ያለችው ይተከላል። ስልጣን አላት ቤተክርስቲያን። ቤተክርስቲያን ሆይ ተነሺ፣ ተነሺ፣ ኃይልሽን ልበሺ፣ ተነሺ፣ ስልጣንሽን አንሺ፣ ተነሺ። ቤተክርስቲያን ሆይ ተነሺ፣ ተነሺ። ከይ ወልዳ ክርስቲያና ከዩም ነከው ፈዱቲ ከይ ፉርማኒ ስብራ ጅራ ብያ ፉርማታ ዋቀዮ ስብራ ካየራ አዱኛ ዳፍ ዋቀዮ ፉርማታ ስብራ ካየራ ሰባብ ዋቀዮ ፉርማታ ስብራ ካየራ ወልዳ ክርስቲያና ከዩም ነከይ ደዱቲ ከይ ቤተ ክርስቲያን ሆይ ተነሺ፣ ኃይልሽን ምን ልበሺ። ቤተ ክርስቲያን ሆይ ተነሺ፣ ጸጋሽንም አንሺ። ቤተ ክርስቲያን ሆይ ተነሺ፣ እጅሽን አንሺ። ቤተ ክርስቲያን ሆይ ተነሺ፣ ስልጣንሽን ተጠቀሚ። ተነሺ፣ ተነሺ ቤተ ክርስቲያን ሆይ ተነሺ። ቤተ ክርስቲያን ሆይ ከእንቅልፍሽ ተነሺ። ተነሽና አብሪው፣ ተነሽና ተገለጪው፣ ተነሽና ራስሽን አሳይው። ተነሺ ከይ ቤተ ክርስቲያን ሆይ ተነሺ፣ ቤተ ክርስቲያን ሆይ ተነሺ፣ ኃይልሽንም ልበሺ ይልሻል እግዚአብሔር። ይልሻል እግዚአብሔር። ተነሺ ይልሻል እግዚአብሔር። ኃይልሽም ልበሺ ይላል እግዚአብሔር። ጸጋሽንም አንሺ ይላል እግዚአብሔር። ስልጣንሽን ተጠቀሚ ይላል እግዚአብሔር። አንቺ የተከልሽው ይተከላል፣ አንቺ የነቀልሽው ይነቀላል። ተነሺ። ሄሮድዮስ በቤተ ክርስቲያን ላይ እጁን ዘርግቶ የቤተ ክርስቲያንን አገልጋዮችን ሊቀጣ ሲነሳ ተነሳች፣ ወደ ጸሎት ገባች። ገዳዩ ተገደለ። ገዳዩ በምንድን ነው የሞተው? ባቲል ነው የሞተው። እግዚአብሔር ሲዋጋ ይውት። እግዚአብሔር እኮ ሲዋጋ ምንም ጋጋታ አትሰሙትም። እግዚአብሔር ሲዋጋ ምንም ድምፅ አትሰሙት። ትል እንደው ይላል፣ እንደዚህ ይላል። ይኸው ማልጀት ነሞኒ yommuu sagalee isaa isaanii ol fuudhanii kun sagalee waaqayyooti malee sagalee namaa miti jedhan። እኔ እግዚአብሔር ነኝ የሚሉ ተነስተዋል አሁን በእኛ ዘመን። እኔ ዋቀዮዳ እኔ የለም፣ በትል ትሞታለህ። በትል እግዚአብሔር በትል ነው የሚገል። በትል ትሞታለህ። በትል ይገላል እግዚአብሔር። ቀልድ የለም እግዚአብሔር ጋር። በትል ስልጣኑን ስትቀማጥ ትፈልግ እግዚአብሔር በስልጣን ላይ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር በስልጣኑ አይደራደርም። እግዚአብሔር በስልጣኑ አይደራደርም። ዲያብሎስ እኮ ስልጣኑን ተመኝቶ እኮ ነው ወደ ታች የወረደው። ሄሮድዮስ እኮ የእግዚአብሔርን ስልጣን ሊቀማ ሲል እግዚአብሔርን ምስጋና ለራሱ ሲያደርግ በትል ነው የሞተው። በትል ነው የሞተው። እግዚአብሔር እኮ ፈርዖንን እኮ በቅማል ነው የተዋጋው። በቅማል ቅማል አረገው እግዚአብሔር እንዲዋጋ ነው። ትልቅ ነገር አትፈልግ፣ ትልቅ ጋጋታ አትጠብቅ። እግዚአብሔር ሲመጣ በትንሽ ነገር ለጥ ያደርጋል። እግዚአብሔርን ፍራ እግዚአብሔር ታላቅ እኮ ነው። እግዚአብሔር ታላቅ ንጉሥ ነው። እግዚአብሔር አይደፈርም። በእግዚአብሔር አይዘበትበትም።
እሱ ትልቅና ኃያል ጌታ ነው። እሱ የሚሰራ አምላክ ነው። አይደፈርም እግዚአብሔር። እዩት ይገርማል። የዚህ ሰው ታሪክ ይገርማል። ይው ነሞን የሙ ሰገሌሳ ኢሳኒ ወልፉዳኒ ኩል ሰገሌ ዋቀዮቲ ማለት ይህ የእግዚአብሔር ቃል እንጂ የሰው ድምጽ አይደለም። የእግዚአብሔር ድምጽ እንጂ የሰው ድምጽ አይደለም አሉት። ኩል ሰገሌ ዋቀዮቲ ማለት ሰገሌን መደማቢት ይጋበረን ደሳሉ ሻራ ዛሬ በቃ ነፍቶ ላይ ቹ ያመሪ ደሳለው የሰውዬ ደሳለው የእግዚአብሔርን ነገር ለመውሰድ ደሳለው። ተመኘው ወልፍና ከነደ በርሴ ዋቀዮ ፊንከኒኔ ሲያሞግሱት አንተ እግዚአብሔር ነህ ሲሉት እኔ እግዚአብሔር አይደለሁም ይሄ ክብርማ ለእግዚአብሔር ይገባል ብሎ ለእግዚአብሔር አልመለሰም። ለራሱ አደረገ፣ ለራሱ ተቀበለ፣ ለራሱ ወሰደ። ይሁት ለራሱ ተቀበለ፣ ለራሱ ወሰደ። ከዛስ ምን ሆነ? ይሁት የሚገርም ነገር፣ ይሁት የሚደንቅ ነገር፣ ይሁት ግርም የሚል ነገር። ከዛስ ምን ሆነ? ምንድነው የሆነው? ከዛ በኋላ ይገርማችኋል፣ ይደንቃችኋል፣ ግርም ይላችኋል። ወልፍነ ከነደ በርሴ ዋቀዮ ፊንከኒኔ አቹ ማን የርገማን ጎፍትቻ አይሰዳይ ኢየሱስ ክርስቶስ ይዳፍገለኒ ጉድ ካና እረት ራማዬ ዱይ ሄደ። ቻው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በእግዚአብሔር ላይ የምትዘብቱ፣ በእግዚአብሔር ላይ አፋችሁን የምታላግጡ ተመታላችሁ። እግዚአብሔር በአዲስ ኪዳንም ይመታል። በብሉይ ኪዳን ብቻ አይደለም እግዚአብሔር የሚመታ። እግዚአብሔር መቼ ሆኖ በብሉይ ኪዳን ብቻ አይደለም። እግዚአብሔር በአዲስ ኪዳንም መቼ ነው። መንፈስ ቅዱስን ያታለሉት ተመቷል። ምዕራፍ 5 ይሄንን የእግዚአብሔር ሕዝብ ደግሞ እያሰረ እየቀጣ እየገደለ ገዳይ ሆነው እሱ ምን ሆነ? ተገደለ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ዛሬ እናገራለሁ በኢየሱስ ክርስቶስ በምድራችን ላይ፣ በአገራችን ላይ፣ በኢትዮጵያ ላይ በሰው ውስጥ ሆኖ የሰውን ደም የለመደ ክፉ በኢየሱስ ስም ከምድራችን ላይ የተነሳ ይሁን። በቃ ማንም ይሁን ማንም እግዚአብሔር የማይሰማ ለእግዚአብሔር የማይታዘዝ ክፉ መናፍስት በማንም ውስጥ ይኑር በኢየሱስ ስም ይመታል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ይሄ ክፉ መንፈስ ካልተመታ ምድሪቱ ነጻ አትወጣም። ክፉ ደምን የጠጣ ደምን የለመደ ክፉ ካልተመታ ምድሪቱ አትፈወስ። ምድሪቱ እንድትፈወስ ከፈለጋችሁ ጸልዩ። እግዚአብሔር ገዳዩን ይገለዋል። አንተ አሁን እኮ ባንተ በምላምልት እኮ አታውቀው። እግዚአብሔር ግን ያውቃል። ማን እንደሆነ እግዚአብሔር ያውቃል። ምድሪቱን እያመሰ ያለ ማን እንደሆነ እግዚአብሔር ያውቃል። አንተ ግን አታውቀው። አንተ ወይን አብይ ትላለህ፣ ወይን ደሞ ፓርቶ ተመርቆቶታ ከሳ ነሞታ ተቆይተን የቹ እንደሰኒ ዮካኒሞ ዩ አይ ትግራይ ተወካኒሞ አማራ ይቱር እንደሱ ዮካኒሞ ፓርቲ አመብያ ቡልቻጅሩ የቹ እንደሱ ኩኔ የናንተ ሐሳብ ነው። ይሄ የናንተ ሐሳብ የሰው ሐሳብ ነው። የሰው እንዲህ ሊሆን ይችላል በማለት በዚህ በትንሹ አእምሮ የምታስበው ነገር ነው። እግዚአብሔር ግን ምንጩን ያውቃል። ምንጩን እግዚአብሔር ያውቃል። ምኑን? ምንጩን እግዚአብሔር ያውቃል። ስለዚህ ከሰዎች ላይ አይናችሁን መልሱ። ከሰዎች ላይ አይናችሁን አንሱ። ፓርቶ ተመርቆቶ ተራ እጀኬሰን ካሳ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳፍገለኒ ጉዳ ፓርቲ የቡልቻ ይራራ እጀኬሰን ካሳ ናኖ ላይ ደዳራ እጀኬሰን ካሳ
furmaata barbaaduudhaaf gara waaqayyootti ol kaasa. Gargaarsi keenya waaqayyo biraa dhufa. Yaa saba dhageessu afaan kam kan nagaa jirtan Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha. Amantii kam keessa jiraadha? Amantii maqaa Pirotestaantiitiin yaamamu, amantii maqaa Ortodoksiitiin waamamu, amantii maqaa Musliimatiin yaamamu kam keessa jiraadha? Whatever namni nama bakka sawu namni nama amantii kam keessa jiraadha? Iyyi afaan beektu, iyyi gara waaqayyootti deebi. Boy deebi'aa gara waaqayyootti araara gaafadha. Ule deeman maaliif dhufu? Eenyutti wangeela dabarsitee kennitee biraa deemta? Inni wangeela lallabaa jirtu wangeela kana eenyu sirraa fuudha booda? Eenyutu adaraa kana kennita? Sheekonni warra amma mooldaa kee mannoo salaachisaa jirtan eenyutu adaraa kana kennitu? Amanticha eenyutu adaraa kennitanii deemuudhaafi ummanni yoo dhumate eenyutu adaraa kennitee deemtu? Qeesonni eenyutu adaraa kennitanii deemtu? Eenyu sinirraa fuudha amanticha sana? Eenyu sinii ceesisa? ማነው ለማን አስተዳደር አሳልፋችሁ ትሰጣላችሁ? ህዝብ ካለቀ ህዝብ ከጠፋ ማን ይረከባል እግዚአብሔርን አደራ? እኔ እግዚአብሔርን አደራ ተሸክሜያለሁ የምትሉ ሙስሊሞች ብትሆኑ ክርስቲያኖች ብትሆኑ እግዚአብሔርን አደራ ተሸክሜያለሁ የምትል ያንን አደራ ለማን ነው አሳልፈህ የምትሰጠው? ተቀባይ ካለለ ትውልድ የሚያልቅ ከሆነ ለማ አሳልፈህ ትሰጣለህ? እና ተነስና ጸልይ። ተነስና እግዚአብሔርን ፊት ፈልግ። ተነስና እግዚአብሔርን ምሕረት ጠይቅ። ሐሰተኞች ከመንገዳችሁ ተመለሱ። ኃጢአተኞች ከመንገዳችሁ ተመለሱ። ወደ እግዚአብሔር ተመለሱ። ኃጢአትን የምትሰሩ ተመለሱ። አታላዮች ተመለሱ። ሌቦች ተመለሱ። ዝሙተኞች ተመለሱ። ወደ እግዚአብሔር ተመለሱ። እግዚአብሔር ድንቅ ነገር ያደርገዋል። እናንተ ስትመለሱ እግዚአብሔር ሀገራችሁን ይፈውሳል። እናንተ ስትመለሱ እግዚአብሔር ምርኳችሁን ይመልሳል። እግዚአብሔር ስትመለሱ እግዚአብሔር ሰላሙን ይሰጣችኋል። ሰላም የማይፈልግ አለ? የለም። ሰላም የማይፈልግ የለም። በየትኛውም ሃይማኖት ውስጥ ያላችሁ ሰላም የማይፈልግ የለም። ሰላም የማይፈልግ የለም። ሰላም ነው። ስማችሁ ሰላም ነው። ሰላምን አውርዱት። ሰላምን አውርዱት። ሰላም የሚወርደው እናንተ ወደ እግዚአብሔር ስትመለሱ ነው። ወደ እግዚአብሔር ተመለሱ። ወጣቶች ወደ እግዚአብሔር ተመለሱ። አባቶች ወደ እግዚአብሔር ተመለሱ። አገልጋዮች ወደ እግዚአብሔር ተመለሱ። እናቶች ወደ እግዚአብሔር ተመለሱ። ልጆች ወደ እግዚአብሔር ተመለሱ። መፍትሄ ከእግዚአብሔር ዘንድ አለ። ወደ እግዚአብሔር ተመለሱ። ሀገራችን እንድታድግ እንድትበለጽግ የምትፈልግ ከሆነ ወደ እግዚአብሔር ተመለስ። በዛ መንገድ ሕይወት ነው። እግዚአብሔር ሕይወት ነው። እግዚአብሔር ሰላም ነው። እግዚአብሔር ያዌ ሻሎም ነው። ዴቢያ gara waaqayyotti amantaa gam keessa kan jirtu deebi waan amantaan keessa hin jedhu godhi. በየትኛም ቤተ እምነት ውስጥ ያላችሁ ኦርቶዶክስ ብትሆኑ፣ እስላም ብትሆኑ፣ ፕሮቴስታንቶች ብትሆኑ ተመለሱ። መጽሐፋችሁ የሚለውን ነገር አድርጉት። መጽሐፋችሁ የሚናገረው ነገር አድርጉ። አምላካችሁ የሚለው ነገር አድርጉት። ዋን ከሰንጀር ጎዳ
yaada keessan deeffadhaa waaqayyoon araara gaafadhaa እንጸልያለን ማካቶስ ካራዳላባ ቴላቫሪያቡ እግዚአብሔር ሆይ ጸልያለሁ እንደምትሰማኝ አምናለሁ ስለሰማኝ አመሰግናለሁ በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ በምድራችን ላይ እግዚአብሔር እየሰራ ያለ ዘንዶ እየሰራ ያለ እባብ በሰው ውስጥ ያለ በሰው ውስጥ ሆኖ የሚሰራ በቤት ውስጥ ሆኖ የሚሰራ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሁን የተወጋ ይሁን ወጋውት በኢየሱስ ስም የተወጋ ይሁን ወጋው በኢየሱስ ስም ይወጋ ወጋው በኢየሱስ ስም የተወጋ ይሁን ወጋው በኢየሱስ ስም 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 እባቡን ወጋው በኢየሱስ ስም ወጋው በኢየሱስ ስም ወጋው በኢየሱስ ስም ወጋው በኢየሱስ ስም ይወጋ 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 ከምድራችን ላይ ይመታ ከምድራችን ላይ በኢየሱስ ስም ይገደሞታ ከንበረት ይገደጉ ከንበረት ነበከታ ታዬ ከነጀቱ አፉሪ ቦፋ አፉሪ ጦንቆላ አፉሪ ዲግምቲ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ይዲ አመከ ወራነመ ያታው አፉሪ ጀዌ ወራነሙ መቃ ኢየሱስ ይዲ ወራነሙ 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 ነጋነ ሞታ ገኛት Diigana mootaa kan dudde fayyaana mootaa qabdee kan jirtu barana mootaa qabdee kan jirtu biyya keenya qabdee kan jirtu nagaa keenya qabdee kan jirtu nagaa waldaa kiristaanaa qabdee kan jirtu nagaa sabaa qabdee kan jirtu qabami maqaa Yesuusiin 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 ibiddi waaqaa si haa nyaatu ibiddi waaqaa si haa nyaatu gubaddu maqaa Yesuusiin 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 hojiin kee diigamu 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 biyya kanarraa si diigeera diigame Ethiopia Oromia nanno Amara nanno Tigray nanno le Ethiopia undumarra maqaa Yesus Christosin sidigera digami maqaa Yesusin digami maqaa Yesusin digami nagabiyyatti kan liqimsite nagabiyyatti kan nyaate maqaa Yesusin afurri waaqa siya nyaato afurri waaqayyo siya nyaato afurri waaqayyo siya nyaato digami Rakasola badiabas. Digami maqaa Yesuusiin. Digami maqaa Yesuusiin. Nagaa biyyaa kan nyaatte. Ola deemaa kan nyaatte. Maqaa Yesuusiin ibiddi waaqaa si haa nyaatu. 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 Qilleessa biyyattii ibidda godheera. Qilleessa biyyattii ibidda godheera. Qilleessa biyyattii ibidda godheera. Qilleensi biyyattii siif hin mijatini maqaa Yesuusiin. Biyya kana siif hin mijatini maqaa Yesuusiin. Biyya Itoophiyaa siif hin ta'ini maqaa Yesuusiin. Ibidda sitti haa ta'u maqaa Yesuusiin. Ibidda sitti haa ta'u maqaa Yesuusiin. Ibidda sitti haa ta'u maqaa Yesuusiin. Lafti ati jirtu ibidda, golli ati jirtu ibidda, biyya ati jirtu ibidda, maqaa Yesuusiin ibidda, maqaa Yesuusiin ibidda, maqaa Yesuusiin gubadhu, maqaa Yesuusiin gubadhu, maqaa Yesuusiin gubadhu. Jawwichi waraanami, bofichi waraanami, xonqolaan waraanami, digimtiin waraanami, Luusifer waraanami, qaallichi waraanami. Ibiddi waaqaa si haa gubu, ibiddi waaqaa si haa gubu. 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 Nagaa dhalootaa qabdee kan jirtu. Nagaa dhalootaa qabdee kan jirtu. Eebba biyyattii qabdee kan jirtu. Qabami maqaa Yesuusiin. 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 Yaa abbaa harki kee haa diriiru. Yesuus harki kee haa diriiru. Biyya kanaaf harki kee haa diriiru. Itoophiyaaf harki kee haa diriiru.
ኦሮሚያ በርክኬ ድሪሩ ናኖ አማራ በርክኬ ድሪሩ ናኖ ትግራይ በርክኬ ድሪሩ ሀርክኬ ወርቂጤ ሰና ድሪሩ ሀርክኬ ፍርማታ ድሪሩ ሀርክኬ ቂጠናማ ያዱ ድሪሩ ያዋቀዮ ነማ ሁንዱማፍ ሰበ ሁንዱማፍ ናኖ ሁንዱማፍ ሀርክኬ እንዲፈይና ሀርክኬ እንዲ ሀራራ ሀርክኬ እንዲ ነጋ ሀርክኬ እንዲ ኤባ ሀርክኬ እንዲ ጅሬኛ መቃ ኢየሱስና ድሪሩ መቃ ኢየሱስና ድሪሩ መቃ ኢየሱስና ድሪሩ ብይ ኬኛ ሲና ፈይቱ ብይ ኬኛ ፈይሲ ብይ ኬኛ ፈይሲ ብይ ኬኛ ፈይቱ ነጋን ሼሃ ዴቢው ነጋሃ ታቱ ነጋሃ ታቱ ነጋሃ ታቱ ነሞተ ነጋዳፍ ዴቦተኒ ነሞተ ነጋዳፍ ዲመኒ ነሞተ ነጋዳፍ ያደኒ ብይ ኬኛፍ ከኒ warri nagaa buusan biyya keenyatti haa baay'atanii namoonni nagaa buusan biyya keenyatti haa baay'atanii nagaan haa baay'atu nagaan akka yaa galaana haa baay'atu nagaan haa baay'atu qilleensi nagaa haa bubbisu 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 biyya kanaaf qilleensi nagaa haa bubbisu waaw nagaana kaya agalana hatau waaqayyo biya kana ko wanna geesse fulfaadhu ulfinni guddaan sifaatau biya kana waa yadattu fulfaadhu biya kana furmaanni waan ta'e fulfaadhu kadhata waan dhageesse fulfaadhu waaqayyo galanni guddaan sifaatau waaqa furmaata hundaa furmaata kan kennitu kan waliin caalchifne wal qixxeessaa dhugaa gadi bu'i biya kanaaf gadi bu'i Itoophiyaaf gadi bu'i gaafati gadi buute hundumatu afaan qabataa gadi bu'i hundumatu zub jedha gadi bu'i hundumatu callisa gadi bu'i silxaanni kan keeti angoon kan keeti olaantummaan kan keeti biyyi kan keeti hood fudhadhu nurra maqaa Yesuusiin ameen shalom sheer walii godhaa daraa keessan sheer godhaa daddabarsa namni hundumtu haa dhaga'u haa kadhatu haa dammaqu haa ka'u gooftaan sinaa eebbisu eebbifamaa sheer godhaa sheer godhaa daddabarsaa dhaqqabsiisaa nama baay'ee biraan gaa namni baay'een haa dhaga'u gooftaan sinaa eebbisu eebbifamaa shaaloom guddaa akkasin jaaladhuuf isin kabaju isinuu gaarii gootanii na beektu gooftaan sinaa eebbisu eebbifamaa buleessa keessan gammachuu urgeedha lakkoo silbila kootii duwwaa 9 yoo ittan na argachuu dandeessu ergaan koo kan isiniif darbe ji'a sadaffaa guyyaa arfaffaa bara 2015 gooftaan sinaa eebbisu eebbifamaa ergaa kanaan waaqayyo waan gurguddaa biyya keenya fin hojjeta biyyi keenya yaadatamti nagaan biyya keenya fin deebi'a gooftaan sinaa eebbisu eebbifamaa ajjeesaa waaqayyotu ajjeesa ገዳዩን እግዚአብሔር ይገላልና አትፍሩ እግዚአብሔር ድንቅና ታምራትን ለምድራችን ያደርጋል ተባረኩ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ሻሎም